U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Facebook naših baka. Riječ je o spomenarima koji pružaju uvid u odrastanje generacija od 1814. do 1992. godine. Autori izložbe i vlasnici kolekcije, supružnici Igor i Željka Novaković iz Zagreba, za sarajevsku postavku odabrali su spomenare čije stranice su ispisane u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pisani spomenari svjedoci su jednog vremena, odrastanja, življenja. Kroz godine mijenjao se njihov izgled, ali i sadržaj. Između njegovih korica može se iščitavati društveni, politički i vjerski kontekst. Ispisani su emotivni stihovi, poruke, lijepile su se slike, djeteline sa 4 lista. Kroz njegove stranice se i udvaralo. Svaki je unikatan i predstavlja umjetničko djelo. Igor Novaković sasvim slučajno počeo je sakupljati spomenare, tražeći na internetu stare gramofonske ploče. I među njima se ponudilo kao stari spomenar, pun zanimljivih citata i poruka iz 1900. godine. Kao nije čak bio niti skup u nekoj rangu, recimo 5 maraka i tako. Ja rekao sam ajde da ga kupim baš da vidim što su to pisali naši stari i naše bake. I kako sam ga kupio, krenuo sam ga listati i automatski me osvojio duh vremena, te minijature, poruke. I kad sam ga završio, naravno, htio sam još. Danas kolekcija spomenara supružnika Novaković broji 350 eksponata. Na sarajevskoj postavci predstavljeni su spomenari ispisani na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a prvi put izložili su i najstariji, koji datira iz 1814. godine, ispisan na njemačkom jeziku. Uz njega tu je i najstariji iz Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je to, znači 100 godina ili 100 i nešto godina kasnije, znači spomenari Sarajeva u Zagrebu, onako osjećate se kad ga čitate pažljivo, zbilja onako, ne znam, 1899. godina, znači vlasnica je recimo Agata i njoj je mama poklonila spomenar zato što je bila odlikašica. To je nekad bio jako vrijedan poklon. Pojavom digitalizacije i pametnih uređaja spomenari su pali u zaborav. Mlađe generacije danas imaju svoj način izražavanja, ali ne ispisana na stranicama spomenara, već na društvenim mrežama, stoga izložba simbolično nosi naziv Facebook naših baka. Zahvaljujući kolekcionarima poput Igora i Željke, spomenari ipak neće biti zaboravljeni.